Welcome to DCYT Vlog. Manipod itan, baliwag iusok, yaton agayaten, tay bakit wenno bato, agayatak tulaeng mismo ano biyan kabagis ko, idapay met nagkasar, dikat ka inagaw ko. Nila kabagis, pinakakaasi, tadi na amot palimen miken no biyana, uray nuliklikak, ket sumabat sabat, yak ang tatagari, ngem manong kunanamit. Nobyan kabagis, ipapapasulit, tain yang angaw ko, ket inpay-pay sunamit. No update kami, ititeng at rarabi, awan nagtatagari, no madamat arakot ni. Ay aning ko, si katibiyag ko, nalalaingat ngem ni kabagis ko. Ay ating ko, uuntoy biyag ko, dispensaren at lakengen ikapsat ko. Nila kabagis, inakakaasi, tadi na amot palimen miken no biyana, uray nuliklikak, ket sumabat sabat, yak latak tagari, ngem manong kunanamit. Ay ating ko, si katibiyag ko, nalalaingat ngem ni kabagis ko. Ay ating ko, uuntoy biyag ko, dispensaren at lakengen ni kapsat ko. Pangkam di Mayo, Ichi Santa Maria, at wakti barkadag na pangkam nakiliga, yan anak saya, nagatua chikas. Ket idin tanang rugi ti ay ayam, palpalakpakan dagdagi ti babalasan, ti mangal ti ulo, idi siya ti agsyu. Na-ishoot, cibola na-ishoot, cibola na-ishoot, balukot na palaos, ti sa kinauyos. Tinalpas ti ay ayam, tinagbatinag, ti may sa achikas anak wang kusaksak, anya ang balunag, ritnak na kayawan. Tinawis nak na pangkam chay balayda,
nagsasarunu. Na-ishoot, na-ishoot, jibola na-ishoot, 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 jibola na-ishoot. Namitlu, namitlu, ang nagsasarunu. Namitlu, namitlu, ang nagsasarunu. Na-ishoot, na-ishoot, jibola na-ishoot, 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 jibola na-ishoot. Pinakbong kamatis parya tarong pakbetek no parbangon balunek nga mapantalon. Pong-pong pinakbong kamatis parya tarong pakbetek no parbangon balunek nga mapantalon. Itibig bigat nga agsapa agtatamdagak ijenay tawa addamet tarong kamatis parya nang negak idang agsasarita. Simungbat nga rud ni best friend aparya bayaman tarong na panangwad da ngem ni kamatis imisem laeng ay gagayem puing kay agparbeng tanu adda iti dinengdeng na imimas maneng. Pong-pong pinakbong kamatis parya tarong pakbetek no parbangon balunek ang mapantalon. Pong-pong pinakbong kamatis parya tarong pakbetek no parbangon balunek nga mapantalon. Itibig bigat nga agsapa agtatamdagak ijenay tawa adamet tarong kamatis parya nang ngegak idang agsasarita. Di kunan tarong kadakwada siya kaimasang kadakay adwa. Simungbat nga rud ni best friend aparya bayaman tarong napalangwad da ngem ni kamatis imisem laeng ay gagayem puing kay agparbeng tanu adaak iti dinengdeng na imimas manen. Pong-pong pinakbong kamatis parya tarong pakbetek no parbangon balunek nga mapantalon. Pong-pong pinakbong kamatis parya tarong pakbetek no parbangon balunek nga mapantalon. Pong-pong pinakbong kamatis parya tarong pakbetek no parbangon balunek nga mapantalon. Pong-pong pinakbong kamatis parya tarong pakbetek no parbangon balunek nga mapantalon. Pong-pong pinakbong kamatis parya tarong pakbetek no parbangon balunek nga mapantalon. Pong-pong pinakbong kamatis parya tarong pakbetek no parbangon balunek nga mapantalon. Mag
kapintasan, ta naglabasik day tarupam. Iday mo, anaahitan, sino katampi na ugedam. Buok mo anakulayan, pintas nga aglaplapusanan. Tidakas nahan nga nila kay mo, tiin ka isagsaganaan. Kaanmet nga tay makibibiyang, no iso ti pagragsakam. Oray pa'y amin ken kakit na yunam, sa ngulikod pa ekstensyonam. Angem ko may sardeng mo kuman, talakay mo alipliputam. Ta iso tinangaklon kanyam, idi bardang isit kapailang. Ay maulawak sa wen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro san tigtignay mo analimed Mildred. Unak no tay ka den nam nga asawa tiin ka ipatpateg. At dalagarod ken kandi ka payla amarmarnek. Maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro san tigtignay mo analimed Mildred. Unak nutay ka den nam nga asawa tiin ka ipatpateg. At dalagarod ken kandi ka payla amarmarnek. Si kantay ka baknangan, tiladat pagpalpala ilangam. 24 oras ka nga online, puro selfie kargana ta timeline. Kasano nga tamit tay pamilyam, dimpay pulos ang mapagserbiyan. Kasta lang aruden iti ubram, balang kantis kanto pailang. Manang kuwad da pay oras mo, at anangin day tabiyag mo. Maan anuno nangisit kudil mo, wenno narasay takid kiday mo. Inapateg may satlakay mo, tay nangaklon ken kat si bubuo. Papudawem day tapuso, day tapintas anapudno. Papudawem day tapuso, day tatpintas anapudno. But
baalan to'y iliw ko. Kumusta nga tani ay ayate, kung kunaday to'y puso. Umanay laingin, nga agpet ladawan mo, nga isot pangipapasa to'y iliw ko. Di pa nagmaymaysak, di mas baalan to'y iliw ko. Kumusta nga tani ay ayatek, kung kunaday to'y puso. Umanay laingin, nga agpet ladawan mo, nga isot pangipapasa to'y iliw ko. Di pa nagmaymaysak, di mas baalan to'y iliw ko. Kumusta nga tani ay ayatek, kung kunaday to'y puso. Umanay laingin, nga agpet ladawan mo, nga isot pangipapasa to'y iliw ko. Nga isot pangipapasa to'y iliw ko. Saan ko mangasya, di pa basule, numarak-rak ayat kelangin-langin. Kasikat na lawag, anang baybayan, sa naklaan mo, nuwag tuog ka. Umanay kenkan, makita na iti maminsan. Umanay kenkan, tawag ken pa, kumusta? Uray no nga sakit, pilit nga awate, no panunutek nga sika, iyay ayate. Kanaya tinepelak di gumura, jakin paka. Imbes ngay ay wennak saan ta, inda danes na, kasta kadi tinapud no nga agayan. Di pa basule, no narak-rak ayat kelangin-langin. Sikat na lawag, anang baybayan, sa naklaan mo, nuwag tuog ka. Umanay kenkan, makita na iti maminsan. Umanay ken kan, tawag ken pa, kumusta? Uray no nga sakit, pilit nga awate, no panunutek nga sika, iyay ayate. Kanaya tinepelak di gumura, jakin pakat. Imbes ngay ay wennak saan ta, inda danes na, kasta kadi tinapud no nga agayan.
Kasanong ay patek ko, di kasket ka, martirak tapuso, ayat mo jak marik na patek ko, jak marik na tadungom, kasano at jak kuten panagtuok ko. Ti gumura, jakin patay. Imbes nga'y ay wenak saan ta, indadanes na, kasta ka di tinapudno nga agayan. Kasta ka di tinapudno nga agayan. Kasta ka di tinapudno nga agayan. Awan
Ni Mang Boyet na peklan a babaero, tirain na uray paino kim mabaliw. Awan pilyen na nga langa uray sino, basta nagblaus ken nagpalda sige manso. Certified a chick boy ni Mang Boyet, patulan na uray anyat itsura na, na minsan nga aldaw na buking ni bakit na, ngadda sa bali akakibkibin na. Ay Mang Boyet na alakan, nagkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang nukumangamin tinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ni Mang Boyet natangken ti ulo na, di agnakem muray palken ni bakit na, gaputi arem na adi matepelan. Ni Boyet kanayong nga madugulan. Ay Mang Boyet na alakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang nukumangamin tinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay Mang Boyet na alakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang nukumangamin tinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay Mang Boyet na alakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang nukumangamin tinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay apo Barok Boyet, binagbagaan ka lang anong gabi din. Di ka tumat gamin mamatmatik ang nilulong nga simpot. Deta, timagangganad mo Barok. Gustong Brian, nagsakiten, dim ko man nga ipalpalukin, tay hatog mo nga ingat dakil na, ay jak kaya iti sakit na. Awan anay tay 4 kantos, asyak net iti nakaibos, apuon ti nakabardekak, pinaigdana, yung pababamon, to'y kalson ko,
sakak inkain pangato idi meten ket pinagkayang nak ketjak amot na paspasamak ngem idin tapinas pasam uston ko nag tajak kayang ngem intul tuloy mulat ta nag-thumbs up kapay di malpas ka. Inaldaw Brian nga agpalpali iwak iti kastoy na pasama no ari genjak pulusen kayat makakitat hakdog iti bigat jakon san mailiw-liwag napasamak jay kubo jay lawag nga isulat maisawsawang dagiti tao ang nakabuyan itan Brian ag babawitan tangamin adot nakakitan tay hagdog mo ajak meten kayat tanag sakit inkain pasagrap. Uston Brian ag move on tan lipaten tan iti napasama ta ag serbi eleksyon ta sapay kumadi da pagtuladan ituloy ta nga rod ti agadal di ta kumapapaapektaran panunuten talata itan ag focus ta iti masakbayan panunuten talata itan ag focus ta iti masakbayan. Alseman tapay mo ken uray pay tinikap day tatinged mo inay ayak katinapod no uray tingi tapatong mo dungdung wen ka uray suyam ka agong mo day tarupang dipig analapad day ta sakang alupyad day ta imam nawaradiwad ta subsub mo at itug abaliktad ragrag sakko idi agresat no ta langami ti mabuybuyag dadakkel man tangipen mo nalawaman tangiwat mo ken uray pay nabangsit day tasang aw mo kinamanaw man tateltel mo kinurat man tapatong mo sikat mang liwliwa ragsak na katoy biyag ko.
kang alupyad. Dayta imam na waradiwad, tasubsub mo at itug abaliktad. Ragrag sakko idi agresat, nuta lang amiti mabuy-buya. Dayta rupam ipig-an alapad, dayta sakam sakang alupyad. Dayta